Mia manjang nani kortan bisi ang masani mungsimi sasinai mini mung kangke hello haino hai nongni video te mane ani video norok like comment no nugai ang hai tisa nong kok burima tongo je video tisa update ni je uskang live family update ina hanai haino hai pai ka haman channel no je nong nai tong hangke ge jodi sino taksuk jora norok like te share subscribe khaiji ang khai ri angge buskang ni video nongni te latest update pai kangke nai manani bangai angge tini tondrok nukhana ni thumbnail eba title no nugai manang tam no sana naikya so main topic no saya sakang tini nokong no salai ni tabuk je problem ni ti bahai o main tondrok nukhana je mia khorok tam bai ke attack khaija ka bai ke ingo khaiga je Pakistani militant to amna saya wi tabuk tangni present problem no kisa salai gira nai nongnang update dinai tabuk ni problem ga jandrok nugai mankhana je India Pakistan war no hinman kamono tom to tabuk te kisa normal phaikan ro bo sai maka ke te uskang live sakang nong no Kashmir ni je shuti phaya eba shuti no to nai rok to bongo te saja kan rok shuti pai phai man honai maybe je kun problem te phano khana maybe problem hamna digi pan thakana amon te to bongo shuti pai phai ni saja ko hedi bana ngangke je sakang first mo problem to norok samono Pahalgam ni attack mani on pore te attack khaija ka India war sebro ngangka amon pore to takhu jora India je pano sakang attack khaya je sa country no pano je sa pano to mon pore attack khaika thingno Pahalgam meeting report to India no attack khaika thang Pakistan am to na hin me am to chong attack no chin India no attack khaika epon amon pore te tabuk te kisa problem te kisa normal lo te kisa attack kom tongo tangka problem hamna digi thang tongo ngesini sini Prime Minister pan hinai eba sini India ni government tam saka Pakistan no no amang tini sawana khana nyaji borong no saka je bongni militant party borong no India o India bai India ni andaro ridini saka mane borong no surrender ridini saka eba borong no give up to borok lima hainong tongka pano bong ni je militant India ni yago yapade ni saka amon bangai problem pura hamna ni digi thangya kuta gangke o problem hamna thana angke to borok boto India ni kok kisale manana heri bana tanga bar borok excuse sanai borok pesa hain haja se India papa attack khaipiro hera gomon bangai India ta jora o problem no Russia ne yako eba withdraw khaine yako gomon bangai taku jora problem hamka ekdom hamsuka hanai nongno koko rime yako tobo problem tikicha tolawo phaiga gangke tabuk mia je khorok tam manjang mani amon tiang nongno sanai bongoro je militant chimia borok onek tam hanai Pahalgam je attack mani teibo borok oro onek link tongo te borok ni leader ni bo saiman jago goroni mia manjang nani khortan bising ang masani mungsimi sasinai bini mung gangke Shahid Kuteh ni tongo bongka TRF ni tamnai TRF ni chairman bujika ge norok saimana na eba baksa borok saimaya khana TRF tamo hnai TRF gangke bongni kaisa Kashmir eba Pakistan ni te link ni je bongni kaisa militant party tongo oroni leader bolte tam hnai kaisa leader mane leader pano kisa leader kotor mano mono gabo mia manjaka te bin logi khorok tam khorok ni manjaka total borok khorok tam koroni bisingo je Kashmir ni local ni borok tongo je bongni andar tongmani amo manjaka bongni mungrok salia tini norok jodi sino pai thak jora ani video nai tong hangke hambai te amtikin ang nongna update tongnai bising video phayo asang nongna update nai je sai manchak sonora amtikin ana support tongni asangno jodi like ria hoi tapan like ri di te nong dol eba nongni chajang borok eba jesana pan share khaina tapong di khairi di tangka borok problem iti sai manang to asangno kok hambai